ikwiwa ciathingatua na ciachokua ku pongezi no timu imwe rumite kuma kiriro mbere guchokia officers baba governor na propose ndene ya budget tumba kwa tukinya scheme of service wensho inyabo pa kumba kwithe mutaratara ne yo bwega na araba andiki pomba kwithera bena proportion cia ire smooth ankaro kimbijewe na taririte ori thirikari ya county Meru runguru ngavana Isaac Mutumanto ethinkia betete na mbere agokuchiria geni kumantere mwanya aje Kenya akiuga ni onto buria bukonjorithia uchumi bwa Meru. Chokia nkatho sana nyaki ngavana nontu no tumite tumba kwithira ruwa muno tukaya twina ageni baba ingi ndene ya Meru town yaja na aso county onde nzima gukethera kuri na National Youth Week tariki 6 na 8 pau ni antu ngiri imwe para bakethera ageni baketha bete guko Meru guketha kwina National Music Festivals Misedwere kedere mantu jandu imbo kuma primary school, secondary, colleges, university chote cia Kenya. Ikede ya ujo Meru County kuma tariki 3 mwanka tariki 15. Na the same time itukwirigera ruwa muno kwithira kwina misetho ya assembly county assemblies. Wa county assembly sports association ni leta misetho ya counties cionde assemblies cia Kenya yonde aja. Nkiripotera Meru TV ndako adiatoa ni mwirigi wacharite. Kere ripoti ngine atatongeria amwe na akari kuma ntere chenko bonde ne kichiko bunge ke South Imenti ene bashumberiti na kwaridia manto ja kuonia municipal ireremete kwa kagita gakaraja nandi ni Kimburugo ore wari MCA wa wadi ya Nkuene na ataririte thina ya gontogoko akiuga kuma kagita karekere itomuronge hari mujumbe wa South Imenti monkera kagita kangaba na mabathatu wa Meru kawera Mwangaza baba bonde batomba ko batethia kana batatetheria akaribata ita barane bo ene municipality enkobo nyaranande ni Kimburugo akugari na witikio thirikari ireri kukagita na gaka itongeretwe ni Reverend Isaac Mutuma Ntoithingia ikethirwa kibatetheria ni kenda bakethirwa bakiojerirwa mawira na jarabe kirwe ntereji cia Taita. Gavana Ntoithingia augira na kwendwa chairman anto wa bakran auga nwoka ba appointment nontoe naije gukara community ikuga atia iro ajokeria atomana through MCA wetu Mheshimiwa Makasi auga na kwenda kiama kiu gianto 25 kijobi chiewe kiama gianto 25 ikiejerwa bichie gavana na gavana abamukira na bakara nwenthe aboria kiage tumite kuma 1972 re ngobo ya municipality ibi anto bataita bamwira bate kuma tutwire ote anto bataita beto bekira bakoroka ya gavana baria bakirio nto twakira na ndeire anto beto bathikirirwe barenkera Ntoithingia gavana wetu memorandum na gavana wetu Ntoithingia bena chief of staff bijewe na bena deputy gavana wetu Rinda Kiome na bena atongeria basheria bakaranthe Mr. Maranya na bangaindwa na baria na ndo bataita baigua ora bakwaria na ora gavana akwaria na officers bawe ikyo batwire kwenda kuririra anto bataita bauga gwatuika bakaingirwa manto ya bakwenda bate kuinga municipality na bate kuregana naju ende bachoka bauga nonto kwena continuation ere akuthithia mapi na kamete ya Taitereo ya kamete anto mugwanja era bothiuruka na contractor ora wathithitie mapu ya municipality bauga bathiria kuthiuruka baandika map bagachoka ki gavana bakarenwenthe bone athei bagwetania kuma au bete kirane Taita yonthe na community bete ala Ngobo stadium baririe ne anto beto na bete kanerie kiara yo yonthe ya kuingwa anto bataita bogo batena thina municipality bakanenkanira kwou angwenda kwira anto ba Meru ore orombere ngogetu ireremete gavana Ntoithingia na no kamirikia au etigere na ija kerekete wona miti kamete u Taita na anto bataita basamalize Mbetikiria mbedronge wika ya mwakantere she gembe nere akari na atori bantere chia kaluluma ne bashumerite na gutariria
mathina jara betherete bagikurukira nontu bo barabara cia ntere ici kuringana na karibaba barabara ici itethagirwa cigikurukika bakiuga kagitene ka wathani eka uria wari ngavana wa Bathatu Kayora Mwangaza na mbere kwithirwa akibaretera kibao gia kuonania barabara iyu ikathondekwa ende nyumene kaborio ya Kayora Mwangaza amwe na kariba ntere ici bamwe ba kariba ntere ici nibo mbere kujukia itagarire kujukia matirio ira cia tori na beta na mbere na guciendia nande akaribaba ni barombete governor wa county Emiro Mutumanto Ithingia amwe na MCA wa ntere ici gutigira ni baguchunkuna antu bara bajukire matirio cia gwaka barabara ici na nkuruki gutigira ni bakujukirwa itagarire rito mwicho ni barombete thirikari gweta na mbere na kubathondekera barabara eu mukiri wa Nkonja arina rugono ru enda bonda twabwe na bakaro tubwetheria na ndanga guchakwa si no tau ya goza ya neo nende bano nero tuithie ni akarina tori betora ria Kaluluma na the wand baumete kuonania Kayona Nyamaro cio bakiwache thirikari irari kwa iraya Kayora Mwangaza ni batiete buru thenene ani nyuma kinya ya MCA won Joshua Kastare Mithiaro omba kwethera Kenya na kureta contractor barabarene yo ya Kaluluma kinya kwamba kibau kuonania barabarene kubwithwa indi tombere kwethera kibwithwa no ntuma contractor babe ireturenere na kuatanira na ntu bamwe na bomba kwethera bakiria intobira bia yete kubwithia barabara indi bakiuria antu babombere kwithira bakithithia untubo bombe kwithira ni bakubwithira utunkoni na intobibia kubwithia barabara ibicoke kenda barabara yomba kubwithwa weyera twara uru into kibao kirandikwa kwa muturi kana kwa ndatu ke kwandikwa kwa ndatu turerwa tukubwithirwa njira intobio bienderwa ntorene na biroka nyumba oyera barende muthanga barende maiya arende limiti ora tutongoretie no wenderia ora wanenkeria tongoria kwa unjira uni ewata ne ko makethe tu weta kiani kiana no ninjira enene nduni erere ko bwezwa ma contractor batumura ku movement contractor bata menyane nyakora ni nanto bantura we nanto ramba bara bayaniria bo nturene intobira bie kuija intobira bia mbere kurirwa nture na biendwa njira ne yeye gro ke bawara ko mutweri njira connected ku mankandone na thoko wengi agithetu intobira bie kuija bie ko bwethi njira itu andikire bayo ne kile kethwa yikuona mantu ya drainage njira ga thobithe tundu nenyo twari ruru kuma na uru kirimene kiu roro kamumure na ronto na na muthanga na rora kwegura mangabions na kana karabati ikwana intobira bia bionde lakini bienderu au ena Mutumanto Ithingia no ntuko maito kuthikiria ntu ngaba netu watu washimite bio na watu kwa watu kia tu lazima tukainie itokabirite na tutukabire itukoromba bwethi uchunguzi antu ba intobira barere intobira bamenyo ibao na imena ata bikia babicokeru antu banture tu Kaluluma njira yumbe gwethwa ina intobira karabati na regiment na ngabion ibienderwe na muthanga na thimiti tukiona biendwa pio na riu kurari itaraka wira na Kastare thaini mutumore guo mutuma na tumenyere barabara yetu ite kabatu kinange korotie tu ite kamatabia kurani kabie toko kama tone twana twauma cukuru ori ubesariria thina ira batietwa kesia kukilokera nkubene ona kinywa kama tanto na njara urure barabara ye no twetabwithirwe Kastare thai mutano cie ndu athugitia gariara na tujane no kalami to baba Kastare thai kinya kaipimo ino kuwa athugita gariara thai Kaluluma woni winte baba na ndimbo ina na nywete bionde ngombe bionde ya Kaluluma makubene yau Kastare thai kunya bwamura o kwazi moina kabiri saweja kabiri mwathai ne kwari eriontedia Kaluluma winte ntumba kuita makuba mbeyete ndoro bwezo ni gelinene ndejerwa ni ano tuko ndegoringa thimu indara thimu ende batu to ithethera tu to wei to thirikano ngaba no weya no akorwa ni tu uraka wira rolirwe ni tu na bareta kwamba kibao ngandwa na iba kubwithia njira na nurongo muntu nyage ethirwa etu tumukamata na njara antu ba mukamata njara ba muturi ba mukamatete mwankala mine twabwetherwa njira etu ekobwetherwa kibao kia kwara urayerwa njira ekobwa lakini njira kaba inyarere tabwethire ethugire saiti Keripoti la Miro TV kumetorene Kaluluma na the one Gembe North Mbeta Mukiri Nkonja na kile ripoti nyingine ate mjumbe wa gicigo bunge kia Imenti Central kana Central Imenti Mheshimiwa Kiremango Shine akiaria ari cukuru ya Gikuru Primary rende ne ya wadi ya Kiago
Nethirite akiromba atongere barabara rutere ruragana na thirikari kwa atongere barabara ikite kuthurana kura kanya kagwita na mbere na kuingia miradi na maendeleo jara bombere kwethira bagikira akari wirane nguruki kirema ngoshine na ugite we na atongera bangi bameru bageta na mbere kuigika na nguruki kugwata mbaru thirikari nene iria itongeretwo ni Rais William Ruto na munini we Profesa Kithure Kindiki. Nawe Kirima Ngushine muthenya Jonarua na kinyete kiri cukuru ya primary ya Gikuru aria agunite cukuru ije na mbeca baribari milioni 1.3 nikenda kujuriria miako nayo ithirite rungami cukuru ije gwa Kagita ni aria kiaria mutongeria ujo ameneretie atongeria babia mabiregani na thirikari na kinya baria batikugwata mbaru thirikari ya President William Ruto na kuboria bethire kia atongeria bathuri na kura kanya bethire bagita mirandi ya witi na mbere kire aringi kura babwe kabo kwenda bwe tumake thirikari baba kuthiuruka na na bia mabibinge bigwetwa PNU DCP na bibinge batetwe kanya tugaitero ngogeroi kabo kurega twitero ngoge bwe thirikari baba nge gweko bena ko gagutwa babwe te bwo batare thirikari ye ende agwitira ngoga kwe makosa na ndato kuromba baba kuthiuruka na kiama keu kia DCP na kiama keu kia UMP keu kia Kawira na kiama kia PNU na biama biu binge bawamaro na bakaronzo ibatuwe kanya twiterwe ithirikari yetu era twatarire na totara thirikari yeruto achoka tojokeria muthaka wetu wetwa o atoyogeria kendekete sawa totiuga roi motori nyako ingera ome akathenja akagera kendende ome kinya kuru akwete thagana kendende otigwinya moruke na kothenjete kwa unande ne unkuga tokare au kiriwe tuba support nonto ito twachwire thirikari na totemenyo chwa totigera bange tokama tokatige thirikari eto neke nere moyo nereo kwa umuntu ratinda kwaria rongo eguru ria buthuguchi asau na menye batuito support thika Nkuruki mutongeria ujo na ugite ageta na mbere kugwatira thirikari ya President William Ruto na kinya kumiuria biuria arekethirete gwita na njira iria ibaterie wanga ikiochwe kana ore okono yo kiogerekera kene wethoka ya korumi kana teu baraba kuthiuruka bakiuga to kuma thirikari-ini baraba kuthiuruka bakiuga to kuma thirikari-ini ibamenye bau ni arongo totiuma thirikari-ini ende kioria kire kwenda kurua thirikari-ri gatotibweri kuria mbere nia kwe makosa ya kuria kioria tuoria ina mbeca cieto ire ciana kuthoma imakosa tuuga mbeca ni gucererwa itereja imakosa ibo gwetekeria tora ibioria bwe bobo enda mujumbe okwaria kana otakwaria akirikiria na ugite bara bakumumenithania na President William Ruto na thirikari yawe ni bamenya ati we ari thirikari ne na ati thirakebera thirikari ne iu tutuma thirikari ne na inyora gerio toingera tokaringa murango togatonya togetia kira togweteria antu ba Gikuru otogatwenga thirikari ne inyote tinde ochia area otogatwenga kwe baba chiometie kuona ba utothorithania thirikari ende thirikari totemenana nio nonto nio ndeti ntobio nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Dagitari James Mithika umwe wa barabara mbaga gitikia seneta ndene ya kaunti ya Meru kire kithurano kithiru na tigiti ya kiama kia Jubilee na ashumirite na gukathiria manto kathumba jegie uthondeki bobia mabigi siasa aja Meru akiuga bobo ni kuonania ati Meru ni gukura anene na no batongerie nthiguru ni aria nkuruki Dagitari James Mithika augite Ameru babati kwithira bakigwatanyira kana kuibanga na kiama kimwe bagagikuria ni kenda kuomba gushindana na biama bira bingi biriaja nthiguru ne ya Kenya. Mureithi waba na riboti yu anto betu aranthiguru Kenya yitirite anto bethra bena kanyumba ko bakile baira amwe irethwa ni bus irethwa ni PNU irethwa ni nyake maketa wa mbunge la wazee athiru
biama ibiye bieto tugumeko kuo bila biuranite na batu na kore munyi kwale na thirikari kuu na ibu kwale Nairobi ibu kona muntu weto Wetangula wakiama keto Ford Kenya kena muntu senator mwake na muyumbe omwake na MCA bele itakuwa na president na akanya muona ni makano rongo Mheshimiwa Peter Munya kiama kyake ka PNU nikia negotiate onete kyae kya waziri so otena uthuku no buriku community kwithwa isiekete kiameneke na oroke na kiama bonga tweketa kietu tukumeni kuo kethwa ni kia PNU kethwa ni kia bas kethwa ni kia bunge la wazee ya woninda urende kwa member of bunge la wazee twarairie turi ariku twagurira turi ariku twagurira twe nyumba itha no wero kira kana nguturie lakini twe nyumba tu bunge la wazee athiru tukura tukowenda nturia nani kumnyanga takuria ashoreba nkare na inya sana na migambo ya mutongerero kuwa ati ukenda kumuringira kura kana itokwawe na ngo ita utina kiama kyaku. Kenya is a multi-party state. Tipo tawire na tika kuandikia ke kaburi kuthwa Kenya is a multi-party state na ere obo multi-party otesherie kunwa antu babwithe cia mabiae bio otesherie kunwa muntu wande okamene kireku kwa une te uma no rongo na no kandamisa watu kubera ati wowe oemboya na ngapuku mekemenekia okorota rietore abau kenda wita koitha na ngoke thiko mwekuru na nuije mwekuru na koyore kinyaga konje into itatia mwane. Ripoti yo nego tukinyiria muthiajo nteto chetu chia Meru TV tha mugwanja bithironge kwandagira kagita gakega na nkuruki etanambere na gukenera mibango ya Meru TV tawethire tukwiraga ajanda ene Meru TV etanambere na guchonera mwanya wonde ambetaga Dennis Mutuma Muthomi tharimwa na wethirwe uri na kagita gakega.